sukatan tinisuot. Dagitoy ti resulta ti butos kadagiti presento. Amang tulisan 0. Tay kabalubal na 50. Amang tulisan 5. Tay kabalubal na 40 ket 5. Amang tulisan 10. Ti kabalubal na 70. Ni amang tulisan aglagawen. Kilikilina agling eten. Isem na umalsemen. Panagkita na agsipngeten. Rik na mahulawen. Ni amang tulisan na abake na kapitan. Agendeg ti barangay pinapaitan rim kasdan. Kakabsat dito'y barangay maululaw. Saan tayo kumaapaalilaw? Ti kandidato ang mahilig ngagdadael, agtatakaw ken agpapatay. Amang tulisan ag goodbye kan, mapankan gidaga anakay karyam. Ke punsyonan ken tupadan, agadwang da Patricia ken ni Paktuan. Ba.